Hindi ya kuruguria kigomano kiria gikurehe hamwe ahuri biacara na ciana guthoma githomo kia hamwe kigi ukuria wa biacara cia kifamily muingi ni uritio kurehaga ciana ciao gukuhi na biacara ciao niguo gucitambiria ugi wa uhuri biacara. Aciari monie ciana biacara iria marutaga nacio ciana cietikire guthoma na twambiririe kwaria uhoro uria twaragia uhoro wa githomo ati report form uragire ki no twariririe uhoro wa biacara. Ona gutuika gicunje kinene kia wonjoria wa bururi gikoragwo kinyitirirwo ni biacara nini ti nyingi cigotaga gutambirio njiarwa kuona cikuaga aciari kana aciambiriria makua. Korwo ni twambiriirie ati families cikahotaga kunenganiriria kamuti ka biacara haria makinyia kuma riria twagire wiyathi tungire kuraihu muno. Waweru uria ni mubangi wa igomano cia wonjoria augite bururi wa Kenya gwata mabururi mangi gitaru-ini kia Afrika uroneka ta utekireire muno biacara cia kifamily na muno hakinya ni gucitambiria njiarwa. Na koguo nikio turarehe biacara ciothe hamwe na families ciothe hamwe twariririe undu uyu biacara ciendie services na products ciao nacio families cihote kulan kuma kuri biacara ici na tuhote gukorwo na legacy nene ya kibiacara na maisha madu. No muhaka twicirie tukwambiria kwaririria business kuruta ciana citu business ate no ni waigwa riu tondu muno aciari ere me second generation na we aciari resi taniri ama professional deire tuere no guti utagereire business ini no yakwa ya share wisdom. Business there before has been done but solely independently when it comes to businesses or to families, but today we are seeing a transition whereby people have started owning business as couples, as families, as siblings, and looking forward onto creating generational wealth. Mugaru na mabururi maria mathiete na mbere kuria family ihotaga gwitheremia biacara-ini gitaru-ini kia Afrika. Biacara ici cituikaga itumiro cia haro na ngucanio riria aciari marikia gukua. Uhoro uyu wa kwigaya ri andu matiendete kwaririria uhoro ucio na ni undu wa culture no riu wi twagire kugeria kwaririria maundu maya tondu riri twaga kuga uhoro wa will, uhoro wa trust. If we don't say it to moyori, it becomes very difficult to magara. Then creating an avenue like such expos whereby children can interact with other children from other different families who are in business industry. Gerifo Tera Inoro TV Getu wa Garimaria wa Muigana.